Da li Milan Stanković zaista planira da se zamonaši, ako je verovati najnovijim fotografijama iz Nevesinja? Izgleda da vrlo ozbiljno razmišlja o tome. Još pre 2 godine, kada je pustio kosu i počeo da obilazi manastire po Srbiji, shvatili smo da nešto se dešava. Prošli Uskrs proveo je na Svetoj gori i novi život definitivno pronašao u veri. Šta je bilo presudno da popularni pevač iz korena promeni stil života i scenu zameni svetim mestima? O tome je jednom samo govorio. Kršten sam još kao beba da bi preživeo sam mnogo u svom kratkom životu. Svi imamo stremljenja, želje, planove, uspehe, ideje. Velike darove mi je dao Bog, a sa tim ide i veliki krst. Ali u ludilu ovog vremena, duhovno, slepi, gluvi i nemi, sve grešni, pale prirode, svi neminovno, ozbiljno promašujemo i sa zakašnjenjem osjetimo da bez logosa Božjeg život nema života niti smisla. To su potvrdili svi koji se življenjem ozbiljno bave. Sve nauke, filozofije, revolucije, ideologije limitirane su okvirom stvorenog, bez pristupa tajni tvorca uzroka. A sve se na kraju završava Gospodom, jer kroz njega je sve i postalo. On koji je za sebe rekao da je alfa i omega, mi bede, mislimo da je bitni neki delta, soj, neso ili omikron. I svemu se osim Bogu pokoravamo i robujemo. Zato nam življenje i perspektive jesu u konačnom smislu beznadežni, ispričao je Stanković za Objektiv. A na pitanje da li zaista planira da se zamonaši, Stanković je rekao: nažalost, svedoci smo da u medijima vrlo retko nailazimo na istinu o meni. Bezumni ljudi su i sveto monaštvo sveli na vesti iz realitija, vračare, gatare, taj jedini bunt i otpor koji je preostao čoveku. Za početak manastiri i svetotačko predanje su tu da nas uče i pomognu da postanemo hrišćani, što je vrhunska vrednost. Biti istinski hrišćanin je stanje duha koje nadilazi vreme i posle telesne smrti prelazimo u večno blaženstvo. Ali hajde za početak da naučimo da biti pravoslavni hrišćani nije slobodan dan za jelo i piće za praznike, niti je brojanica okačena o retrovizoru kolima. Hajde da se latimo spasonosne Isusove umno-srdačne molitve koja je ključ za osvajanje unutrašnjeg prostora, za upoznavanje Boga, sebe, stvarnosti. A onda nam neće biti važne banalnosti i tračarenje. Tada ćemo moći da se obradujemo, ne da snebivamo, kada naša braća i sestre idu u manastir. Molim vas da se prvo upoznamo, pokajemo, izmirimo sa Bogom i da iskoračimo iz prolaznih, trivijalnih stvari iz vremena u večnost i statistike preživelih u punoću života.